Samalo tene vaenga le taiao hea o lea ua awhatonu le tu lai o noi le tautumala unanga le si fonga sa mo le tu ipi le nei taiao fau ma le nei taiao mātango fie ea lea ua tātou o lia i le lofa mleanga le lei o lo tātou tua. Taiao le nei o le asolulu ea lea ua tātou iai le o ngā tutonu o le nei va yaso ea po le asolona whāle nei i le masina lona ono po le masina yuni tātou sāwale vali mai ai le nei to sanga lua fe lua se fulu ma le lima. Leo tātou se mai ngul tātou kalama talo lava sa mo le nei taiao. Ia, le nganga whaanwalo. Whaafia lai ma whaatalo whaatuai le whaafonga tāpoi mai le papam ale mamalu ma le pa ia se tātou tunu Samoa. Ia, mai lava i o nao te tele se ia pa ia o nei. Whaafia lai fwoi whaatalo whaantu le whaafonga tāpoi mai a Amerika Samoa le tāo nei o le aso lua ia te tau malo le soi whawaruia. Talo vanito ke lau, ya, talo vanto lo tau pa ia, ma lo tau mamalu, ya, ma lo soi fo sopo le nei tai au fo, ma le nei asa fo. O atu leo stato fa talo, fa mal tato fa wheluai, ya, ele mamalu ma pa ia na ia tato tungata lo lana papa aia tunu e fia, ya, o le nei ke lo pepe na ba ua tato fa salonga, ya, ilunga o penga ta fa ilangi fa ma lo le langi soi fua, ya ia le tua ne o tanto toi o lia manuia le nei tai au fau lo to soi fualangi mama ya malo tanto malos fa tai o le ua te tafanto tau le nei tai au ama tano fuli mai le tua o bongsa ya el tanto nunga ma lunga le tanto por lambe sa ba se fanga malo loga file mu ma le to file mu ya sa e to fa mo tanto malo lo le ya le tanto leo ma moi fai mai le i moe le i tule moe Ea, fai sina tau malulu o mātou o le opeu a mātou na winta mātou e na pōla e o loipo pe o le au. Ia e asa vale a fo ingale le lava ia del tai au ia e pe o loipo ia o waka fa pupu ai po o faisinga malulu Tato wa salanga lunga tato benga te whae langi le tato 2AP Facebook page a maisel tato 2AP YouTube channel ia o le tato Sina Radio app ala leo ambo lima fast fulu ia le toia ina o fast longa le tato wotunu ia maisel tato ala leo famo iwa tasi decimal tasi famo iwa lua decimal tasi mali famo tasi o fit decimal fa ia le ala oanga ia tuaia tato fast longa e lungo pe amanganu alo le ea le nei fo itai au fau. Tala tato leina telefoni, ia, tato fa soba sani val tato fa filo i masali nei tai au lua tasi falo o ma le lua tasi falo lua. Ia, tato pukalame tu ina mailo fa talo fa malau fa filo ai. Ia, failo si ufufonga ma fa mnianga fa nongolongo alo tato watudu uman mamalo nei tato paanga. Manu yala uloto le sau ninga loto le tai au fa melfa malosi al sunga le fa fengainga. Reverend Tavita li anta ul sa mai ia le nei aso ia te mafau lava o ia te oi e o foina lo soi fua fa taulanga mo le atua ia ma fai fa pe atu tanto por la me o foina lo soi fua fa taulanga mo le isi a uso antangata e fai ngofia uso mai le tai au ia fa tau yesi pu kofi vela ia fa tau yesi sandwich morning ia ma tu lau breakfast now tai out ite tau le maliu mo le stangata tu load fa mai nei tai out o lo soi fu fa tau langa au na mo le stangata ze fai pe ma fai nga fai ai sina malulu New Zealand ia Australia ni sio vaenga mau so ta inga manai ainga fo e manai tau ainga ya o roa a makua i a makaunga ma aki le malulu pele le leilo tau soifua ya nai matua Vadalo vato ina i tauranga ya se tina ya kesmia nalo mafuta mayai ya leo se ya naile maselato ainga morning manuia telinga luenga matiu tel ni taya ya o skailia ia lo makukua i o New Zealand wai oi nei ya se asa o tava ai ai se
I se lo matua vo ina le matua wa sina lo na la wao ia masito ina fe alwa il tavale ina ia tatou I pi fa finga ka va ngal mai alves ale moli ko inga e tawana ia se tangata ke inga ia lo matua mal to ina ia tatou ia a tu una sorry ka ke va yak ala muangir ka vale o se lo makua I ulusinga o se ko inga la ma faia o na fa foi ia ma fe malanga I lunga ala tele tulanga pe ora ia tatou nei pi E pe ye le mana tu foi ngani fa mai so ola ko akelo le fang hau se vai si ola se ko akelo le fang hau ava e ko halu wa ngi lo makua kolo la wa ala okay ya le driver lo makua e kilo le mini kako mal mo fica foi desse fica ali assim a dala va te sunga va fingai ko bala to voltua ya va to pa be foi ya wale to balo finga lo data ya fa ma no so fo ma no le lang ye mama fa foi fa tala volta to proclam later ya ma no va io dai matua ya fa tala va to le ayo le ma to e ma pu finga lele ma no so fo ya to ma to later ya wa mai wa manita ya atala wa toi fo lu sengole a nainta mai tai tapu sa ya la to nga wenga fi tai tunga wale to singo nei matua mu yo to ma lo le to si ma lo na vale on sa ya to ya o nga wenga fa tino le o le aso ma le aso ya o saputo to fo ina manuia ka fia o fa nga wenga va nga le so ti atala wa tu so ba o tanga ngase ia o tatou whanamatele o na mututua, mai se voi to siwil mutele se la whai, tatou whanamai whai tumalo, ia le au ngā lua, mai se la tau sa tiu te lepo an po lewo mai nei vaenga le tai au, ia ua, tā pena fo ia manawa ngā luenga, ma lo le tawa tai, ma lo le ngā le lue. Antara wantu ia ila tau le ua amatalia tiu te mawhaiva le nei tai au whau, le asolulu nei asolo na wha, aso wha le nei le masina, mo yuni, ia le ua tātou iai, ua umar fua, ya wai pe o le sa tatou Faatalanoaga na fua ya le o ma tu fua ya ile amatanga le ya sul nei pe o le tatou sandinga loto le sa se mai tatou sandinga masani ya ma savali fa alo fo ile na fa taya ile aso fua fa ile utala o le anga le le tu e fa mo ya tatou o tudu ya wai na ona o tatou savali fa alo o ta apele to tele ma malo le atunu una nga imai ia o matanga ruenga o company o business le sa fatino la to wa sao le sa fai la to sao i savali mai se fana wa onga nisio o fana po tonga tuma oti na ona maui atu wa ta apel to tele ai to lo matimunga o ka fa pe i folo talo na time fa after tele na watama ia wa o le sa tato wa la lafo ile atua ina ianga le sa palasi lava timunga ia I yaso lumana ile tato fa boy ia o le o tali le atua mai lava ile atua le lao le ia fa nga solo ai sa vali malava na uma ai palasi lo matimunga ta fa pe oka le matatia o le atua e o vela le taia ta ilo ya te o plan so langona ya wa ya ka moi ka le lava ka vai ya wai pe o tatou e la foa I lava le lava ya o time malolo wa ya ka venga nga ka o kwa ya moi lo ya le lo penga fai sakalo ku moi pe le ai tu inga le lava tu inga vai ainga onga ka hala le taiao tilo atu le wati wa tau no fo ilunga ya sa wale le ta wale pe fa tai la wa te mai lo wanga le leifa tai malos tai lo fa pe na lo la ngona nei tai au ya fa talo fa si vai ga sia wa ala uso bai foi nga wenga bitu te fai le yaso ya fa ma lo so I fo maduia ma lo le uso ata la vantul pulenga ba fa nga wenga company supermarket te famato ya ila to la ina senga vai tele ya mai so sali mbor ya ile nei tai au good morning ma lo le usu ma lo la so I fo maduia fa vele fa talo fa foi pulenga ba fa nga wenga company supermarket te Frankie mai so ma nga sia ma futa mai la to I mtautu ya ma lo le lang so I fu
Malo fo ile usu ya to nei tai au tina shopping nai ma vainganga ya good morning malo la wa sui fo manu ya nei tai au ta lo fa la sunga fa ta uloa ya malo la fo nga fi nei tai au ta lo fo ile sunga la ta vale le wa mai ma la ba se malu ilunga la tele ya fai mali mai lo tai au ya la vo inga songa fa ma fa le vai o le avta vale ma la bas ya pe a vatul pase se le a ko ma sania ma to se vai ma sania wa ia fa ko a ma wangi ya ka vale ya a me se sai sa fio wa ia pas ta te lolo le la valo te pases na ke sa wa triva ya atul me le so walu se walu sa wa so la ku sale longa ya singa ka la le sa wa fa pa le nya ai po le alto tele e lo le leia la ve pas o lo makua le a ko no pa o lo makua le ka fa a ko me no pa se ya ta lo van fa felo e malu mal pa ia se ta to a to la to le wa ma wa ta to fa sa la ngo penga to fa lang le ta wa ta wa to le sunga va ta ya mosa manuel por clam le ya so fo mai me le pone australia good morning fa tai alo fa to la fionga ma ai ngam we tele ne so ya fa ta lo fo ile sunga ya matalita malisala ya good morning ya ba lo so fo ma we matalita ya man we tele no so ta lo va to fo ile sunga ya tino ma me so fo ma we ya ma lo le to to ba lo su ya fa pena fo ile sunga tino ma ai nga we tele nei ta ya ta lo va to le sunga ya ma lo kogen ya tai manuia ma futa tuita funa e America Samoa ma lo so fu lo sunga ma lo ma inga manuia faiva matiutel nei ta la solua ina ya to ya wana tato pa anga America Samoa ya e faisina televave o tato yaso ya ai televave ia la to le taimi ya e taimi tu sala tato ma America Samoa ya ai pe o America ia le malo tele ya o pe o le ua la to le odi ya ila to lo mai wata to fa salonga ngol ta to ep Facebook page fa talawatu ya le sunga ya soke to barvao morning but we are telling you till ne yaso hello vatu after tele la soke stasio suicidia baltan to wa fale lo fa to anga ya e pe on masani on to ida to fa la wiloa ya ita ya wa so for real obvious just atalawatu si uso ya Ariana ya male tatonga ya Seula ya in California atalawatu Gloria Tayao ya otal-sanga ya manai ainga umalava talo fa foi antifokia bai se foi ole ainga ya o lo fianga ipea ya ma fa no anga nei time ya ona ole mananga mali oti ya ipelengo nei meo fa nau ya fa mai sem fa ma fa na tu le nganga le tu ya to ma go pe lo to on sai ma lo to lo tele ya o lo sui fu le li ya fa penana pa ya tu lo na nganga ya ia te utou nei tai mi whainga tā alo fa tele lava ma utou but we tele fo whanga ma tiutu nei tai au a tala watu fo so se alepa mai se te tonga ya ene ma le na ya pidam sila tu ainga ya America Samoa a tala watu se use a solema ya mai so tama ya Samoa ya le use a londe mai so nei ainga au malava ya ma we tele tiutu ma favor nei tai au le sunga ya Liu Livingstone tai au manuia ya alo va to mai vekas ya malo va tai level 5 ya Liu ele nei tai au ya manuia tele tu te mafaiva ya to nei tai phone so se mali mai level time to time le wato sultano le afa bedu tele ton tan le to la fit to le tai au mai alda va vianga de mele best le punia la va ya ona tanto se mai le is reporti la de mai alda damul tanto tunu mai sul fa ko mai to ke la ne tai le ai o tele tala ole
Sabili wantini maenga le taya ole wato se fulu ma le tasimili tale tontalia ya ole tula me fitu le nei taya ya ai tau mai loa ma le tata report land mai le nei ole tala tau le tata tu o me se toke lau le nei taya amatalanga winga lo luwa le tau numero fulu ya mo nga sabio sabo le fama wina ele official va in talo ben sulu ben del tan lima va le sole asolulu asofayuni lua fe lua sulu lima fa ba sia fa tuanga mo onga sami saute e tu sai ma fa mo nga la tamai inga lu ma ba walunga saute Samoa o lo ele lua ya nga ya tu le lua ma le afamita e afua ona o se pia ma mafale e alo ta otopia I ba tu sai o du sila e pe ona ba ai leanta fa fanua o le tau nei e e fa mo o le pia ma mafale e o le anga is sai fa wau o au mai au civili e feo lolo malo lo sil toa loa civili mai saute sai fa pia ma ba walunga mai saute o le ono si ti ai ma walunga ngalu ba mai sila tu le lua te si ma le lima po le lua ma le afamita le so se ya o to la so ta yao ono ia tulanga ya nga tau la wa fa ba si pia fa utuanga lo ta o lunga mo o nga sami saute o Samoa ai mole sola vai ya wo ni su taimi ma timo to urva va solai fe lolo le mafa ai pu fa pena I wila ma find stili e ono yai o afianga e ono alia ai mai so much tafe au le sami ya valo ia lo fisa na ai tau le faitonga lo le sfurutasi fa matalanga winga lo lo wala tau ya mo onga sabil ta to tunu le ma stabile fiafia na dei ya bo le ta o le tula e lima. Very well, good morning once again, Samoa. Here's our marine severe wind information number 10 for us, issued by the Samoa Division at 5 o'clock this Wednesday early morning today, 4th of June 2025. Marine advisory for the south of marine waters is still valid. And the current marine observations for the southern waters of Samoa by 2 to 2.5 for 2.5 meters. And this is because the high pressure system still lies northeast of New Zealand, as portrayed by the latest weather map this morning. The wave model continues to suggest that as it moves eastward, it will maintain a generation of the moderate southeasterly winds with the southerly swells, so expect an increase in wave and swells heights of about 2.5 or 2.5 meters today into tomorrow, impacting the south marine waters, which is why the highlighted advisory level remains in force. As for today, anticipate cloudy periods of isolated showers, brief moderate force, and a few thunderstorms possible. Potential impact for Samoa, strong currents with very rough seas. And the next wind information will be issued at 5 o'clock this Wednesday afternoon. Yeah, lena ole report la ta mailina tala tau fa mamonga ya mole onga samio la tatu tunu ai tatu se maila ile tulanga le pe ona yai ia le ainga fo ile tatu ngata ifale tala tamu ngata ifale o Samoa le fa mawina le afale lima ile vaveale so o winga le tau savili e fio lolo malo sel to alo savili vai sauti sailo afia I onga samio Samoa au tanga malamta inga lo fa balu sepea fa matalanga ya mo onga sami lo fa mar sepia mo onga sami saute o Samoa. Painga nga te fali mo onga sami batu mo le so mala so tayawa la savili mabatangi e angile to alo savili mai saute sai lo sulima to le sulima kilomita le tula o ngalwe lua anga ya to le lua male afamita. Painga nga te fali ma onga sami saute mo le so mala so tayawa ala savili mabatangi e angile to aloa savili mai saute sai e tolu sfulun fas fulu kilomita li tula o ngalu mau mai lua mana afa mita li tolu mita lona mau le lunga. Here's our morning marine forecast for our Samoa situation. In moderate southeasterly winds flow affect Samoa's marine waters. Valid warnings and advisories. Marine advisory remains in force for the south marine waters of Samoa. For the north marine waters, for today and tomorrow, wind direction, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour,
waves and swells of 2 to 2.5 meters. And for the south marine waters for today and tomorrow, wind directions of southeasterly winds are 30 to 40 kilometers per hour, waves and swells up 2.5 to 3 meters. Manino, yeah, the report in la tabayal talatable tato to yeah, ele dei vai ngole tai au e pe no fa mawina mai, yeah, le ngato tato lau fadua mai se longa sami mal tato ngate fale. Tala wanita ke lau malo lau sui fo mar wian bai smailo fa fonga report in to mai nei talatabo ton dei tai au le na fa mawina tali to la ono ile vabiao nei. O winga le tau swanga pe ba ba e va de se ma ba ti mo lo fa wa pe na ngai bali mai lata lunga le at to lau. Angal tambo te lau va mo te mai ba wanga le po na nei a wo ni su taimi mai ti mo fa pe na wilo ba find tile yai so vile mai sa e fio lo fa solo in ma losi o le sami si fa solo in the so vai nga yona tuatu o le ai ni si o taimi mai ti munga fa pe fo inai wila ma find tile. Talavani, and good morning once again to Kinau. Here's your morning focus for you, and this is recorded at 6 o'clock on this Wednesday, early morning here in Samoa. Situation in trough of low pressure with associated clouds and showers remains slow moving near Tokelau. Focus a minute tonight for Tokelau. Cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Monday to fresh easterly winds, Monday drives east, and for Federal Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. So there's your morning forecast for you to Tokelau for this Wednesday. We have some more updates for you at 20 more minutes to 4 o'clock on this Wednesday afternoon. Reporting on Talatau, yeah, for start to much to Ayo Tokelau to Ida to Boto, yeah, Ile, Neva Angole Taya, and Base Foy, yeah, all in the Yaso, Fama Lord to Wiley on side, yeah, E two to my favor, myself after Telelava. Ya ele pulenga ba fai nga wengal tanto fisa ya ole vai tau longo pui inul tato churu chulanga pe ele tato talatau ya ele nei foi vai ngole taiao a mese ya ole ne yaso fa fonga itala fo wale si fonga sa mo le tu ya talwai ona ole mai tawatu ya wa tato no foi le tu la e fitu le nei taiao ya le manato la tato se sa loa ya tato telefo ilona wifi salawidantu ya mai le sunga mato aina isa ako tato telefo team e te silfiai me lo tupu ole at tupu sant tupu ya ilo tato tudu ile o ngat tonu ole nei vaya so smalo fa foga tato telefo Fonga itala fo wale si fonga sa mo le tu AP ilunga o anala leo lima fase fulu amo fa mo tasi o fitu tesi malefa iva tasi tesi maletasi malefa mo iva lua tesi maletasi malunga ole sino app mai mo iai ilunga o le tu AP Facebook page male ala ata le malo le TV iva le si fonga o Samoa le tu AP. Tala whalapa le whaafunga anga le tātua tunuu ai alo mai au se whaapoponga o tala whau mai vai whanua. I le sili ema le lima se furu tau sanga o tau tua si ona tua ātina i le matata whaawhaya unga. Na whaosofia i le fia au una fo i le tamaita i a ko reti malai ola i le whaiva. O le vai aso wa tua nae i lona sa whareile. Na whaau uina i le tamaita i le nei malona whailonga mawalunga i a o unga. Le Master of Education le na sa ilia mo le lua tau sanga. I le Universite o le Pasifika i Sautei, o ko reti o lo whaia o nganei i le kolisia le tua sau, ma o se alo e whaasino i le tina ia tae a Rio, ma le tama ia malaeola, na iailu i o le sawalinga e pei o na ia whaamatala. Ia whawhitau i le tele a ono au e whainga luenga, ia sa mana o mia lava se taimi e whatino ele a onga malinga luenga, ia o le situ o le tau se eleni. Mana o mia lalo so ani me tau tu pe whaftai a inga mātua ma wo e mai telefono whaavai na so ani whatu pe ina lo tau mawhai. Na sau no koriti, o le soifua a o ina e tāua, o le sa idi fo i whaailunga maurulunga o le whina ulavalea ina ia manuia le lumana i o a tai au, o whanawa unga o loo ia o ina. Na ia whaamarisi awi whanau na ia awa le whiungo fie, ai ia talisa paia awanoa ua maua, e o tau ina ai. E mamoli whatai tele ai
o mātua, tongane uso, ia mai se lai ngāto, mo moli foi whaftai si o mātua pule a onga, I le tua sau, ai mai se ainga whea onga le polisi, la o mua le tu malo, o tapua I ngā whaiwhi au, ai mai se o lato o whale tua, ia e mai se soan tele al malo, e ala le I le fono whaabai, o ma whai e ona whai wina wha moi moi. O ko reti e mai le fiu anga o sa tau e sa vai I. Na wa aia le maupoponga o le fiu anga mo taa, ina ua mai whaatasi tangata umai le ngata I la tōlo o au mau I sa monei, ai whapea fo ima I la tōlo o au mau I atino o mamau. Ma awai whaatasi I le savalitele na whaatutaia, I luma mauta o le malo I le vai asunei, e whamanatu nai le se lautusanga o le kalapula kapi. O le savali whaalo na amata mai I tau ese mana awai e fo ima kalapu ese ese. Lea umauti noe awai le taamisanga la kapia le fiu anga mo taa, molo na asofa nau. E le ngata I lea e iai fo I awolo oanga I mai I fafo. O le afionga le pale mea tausi I afia me na mimata afana ia sauno le launga wha apitoa o le wha mwe. Mana ia wha ailo ai le te leo wahanga ese ese la wilo ai pia le nei kalapu I Samoa, ai la walunga I lava le to tele o la tou, o alo le atunu una tau tau aila na manu Samoa ta ito fitu ma le manu Samoa ta ito asa furumana lima, na fafua atu I le kalapu le nei o la tau soifua ta alo I le nei ta alonga. O sa wanoa fo ile nei wato e whaatasi a isu I tua I le manu Samoa I tau sanga watua nai. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu la kapile nei e mota. E au fia ai le filifili o le totele o sui o le kalapu I le au taito fitu sa fai masui o Samoa I le taumisango le la kapi taito fitu sa fai I Hong Kong I le tausanga e awhi se lau I patolu. O le vai taimi lea, e le iei ni taumisanga e pei o le IRB 7s. Ai o le taumisanga au pito mawalunga lea I le nā vai taimi. Ona o le tele o le tupe, mo le au e manu maro I le ipu au tu. O le taimi mo mua lea na sola mai ei, Samoa, ma le manu maro I le taumisanga le nei I Hong Kong. Ai o le tele o tama na filifili ai lea au, o sui mai le kalapu le nei o mota. O le whaia onga o le au te tofitu lava lea, o se tasi o sui longo la kapi, na mawa e foi lana taalo I le au whaavau maroa Samoa, le wingi tautaua, le sunga I a taufusi sa lesa. Ai o le pule o le au, o le tina o marina. Ia a saola o mai tau, na o le paulava lea o se kalapu na ilonga lo na tu lai mai le whaatinoina o le taadonga I lalo o le taitainga a se tamaita. O se tasi o matatia e ilonga le kalapu la kapil nei. O le vai taimi foi lea sa mawalunga I le tūlanga o le taimiosanga taito fitu a kalapu ta alo a marisi. Lea foi. Na maua ai le tūlanga o le aula kapi a moataa. I le avea masiampini I le tele o tausanga. I le taimiosanga taito fitu a le kalapu ta alo a marisi Samoa. O te manatu. O se tasi o tamari o se alo e fasino le fioanga, le fionga I a Savae Sir Michael Jones. Sa matua I longa fo I lona tūlai mai, e le ngata I lona sao, I le atina e ina o le taonga I Samone. Ai o le alava fo I Samone mawina lona soifua tawivi. Ma ave ai manu me la fitu tautaua, o le au malosi e le olopeleki a New Zealand. Mo le sila fio le sa lautu sanga mo na sa na amata mai I le aso sa pati umawai. I le sauninga wha apitoa na wha atinaini le malu le ekalesia wha putuputunga kerisia no Samoa I le fio angalava mo taa. O le asana nafi na talai nai le mauta le a tapu wai tasi ai wha amuemuenga uma le kalapu. O se tasi ai tuta ua le wha amuemue. O le amana ia lea mo taa o le aula kapia I la towe longo noa. Ma tu salava pe iai a fianga tu mau le soifua. Ele ave se ai ta leni ua wha manui ai so se tangata soifua.
O se tasusu i le vasinga whaau a le Universite o le Pasifika le vai aso taruai, o le susunga le ia moe ai a se fōtau tai o le fue. O le ua mawala na whaelunga tipiluma i le tu whaapisinisi ma ta ita inga mana i saunoa, e au ngā tele i le na whainga ruenga o lo whainga ruenga ai i le matanga ruenga o tiu ti matape maua. E le titilanguna o le whaafitai o na wawanua ua ia maua, e whaalau te leilo na sila fia, ina ia whaalele ia i le na tautua i le atunuu. Ia, o le langona nei aso, e langona le nganga whaafitai. Whaafitai le atua, whaafitai fo ia i la tau sa o ina mātou. Whaafitai fo le langolango sua o mātou a inga, o me māsani. Me se fo ia le tapua inga mtanga ruenga, ma le au whenga ruenga. Ia, mai la tau ma whapenana tau fo talo mai. Ia, o le nei aso, ia, o le vi inga fo i le atua. Ia, tu mau al whatau wa atangata. Langona fia fia, langona fia fia, whaafitai. O moe ai ae mai le afio ango sa le aula, pata mea masale moa, na ia ta ua o lana tau sinionga, o se whaamali se au tele lea mōna i unalo. O le anganga na o le aso nei, o mea o le tate whaia le aso nei, ia e te tau whai na murimuritai o ia whanau, e le ngata whai lea ia whanau umo le atunu, o ai la tau o fia nau e whamawar whaironga, aua le nofwai, aua whai le whatamala, ia o le tato taimi nei, Talama le Pasifika, ua li patia le tio whaava malua ni sila, le lawe ina i leo leo Papua New Guinea o le toa lua se furu tangata na malanga i se pasi, ai whaafua se ia no se whaia i se poloka na whaia i la tau e iei i se keni whaatupu whaalewe. E whaapea whaamatalanga na tau aiane i la tau nei ni maa i le pasi matu whaafua se iei. O na langa ne leo le isi toa tele ua whao whaamalusi mea toa tino le pasese, a toai mawhao o ngā lima na whaia, ua mawhai o na whaasau ina e leo i la tau na awhia ai ua awele la pata inga, i tangata umo le atunu uina i e tau tua nā le saunga le mū, o na o keni nei ua lea e mai, i Papua New Guinea. Tala whauna muna nei vaenga le aso manu e tele la vasinga o whianga i ma le atunu u. Whaafafonga i tala fōa le si ufafonga o Samoa le 2AP i lunga o anala leo 5 fase fulu amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi, ma lunga o le Zino app, mai moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ate ale malo le TV iwa, le si ufafonga o Samoa le 2AP. Tamale wanti ne vaenga le tai au hea o lea ua se fulu minute te nei ia le tula e fitu ia ua whaafonga fo i le tātou tunu o tulanga pe ona iai ia le tātou talafou ia le sa fonga i nātu e le sunga mato aina i sa ako ia mai le tātou talafou team ia i le nei fo i vaenga le tai au. Ia, toi whaatalo watu, tātou tu se mai, ia, i lunga tātou proklame tala walawa sa moa i le dei tai au, o le toi whaasalawina o tātou telefou, tulu loa mai le tali tu la valu, ia, i le tai au nei. Ia, atalo watu le sunga ia lua whai le aso. Ia, morning, mahalo le usupo manuia tele lau tiute, tala watu le sunga lua man whantua msalatu ainga, ia mahalo fo le soifo manuia nai tamama nai tina matstua tamaya so tumua salanto ainga nai salavalu ia fa mahalo soifo manuia le loa nai tatu paaga le tele sala fai ia good morning wa mai o ton nei taia atala fa toi fo tamaya mo mahalo ia ma lana fa to anga nei taia ia mahalo lava soifo manuia o lea sa ta ua i tatu telefou ia le vaenga pe ona tula i mai nai Papua New Guinea ia o keni ngai kai pe ia o tātou ia i le alu o le alia e mai ai lunga o penga ta wha i langi o le au ngā hoi o le au kare pe whale vai ane le tai au ma le whaafunga mai ia o le oto e maua ia pango tāfo ia le wali ia lau i titi ma ane seto ia le saso solo mai tua le lava yasu whaaftai lava ia i le matanga ruenga leo oto e maua ia waipi i so mai lo pango ka pika ke le ngofu le lo ka mafau ia o se vaenga o i ululoloa ia le tau maua le na mauai ia o faituana o vaenga fo ina le a nginga mai ai ia ta vale lunga o penga ta fa ilangi
ia o ta vale fo ia o Vans ia e pe o nanga I mai ia mai se lava o le a puti o nai e tātou whanau teini nei e tātou whanau e fwini sio whanau lave ia ni sio whanau a onga lava ia so tuana ia tunei ia mato o nei mea ia sipi e ka kere fia whaalongo ia ai alanga ele mawhai ona salua I lalo le kapeta o leo lo tupu o le vaenga lo tupu mai ia avato I pia whaafautuanga lea ia lea o ia le matapia le mana ia lea o ia fo il tātou porkalame ia le tō whai nei mātua a le whamanatu lawa nei mātua ia tautuana nai o tō walo ia whapena fo il tātou porkalame nei tātou whanau tātou ave lawa ia le whamuamua ia pe o mele ia pe ua musu ua avea nei me tupu ia wale koe ua musu ia lesi matua e tu ulona alo e alu bas ia ona sa ia tātou mātua e momoli pia mapiki pia nei whanau ai mauti noa lawa lātou sanga le mu ia lea fo ila wali ia e mai keni nei ia e tutono le atunu o Papua New Guinea ia wa vai e se tasi o whaupunga no mawailunga o Facebook ia ai se o I karo whai ia toi tam whai mai o lea lawa mtala atu tātou le na telefoni ia tālau wata to o lunga leina so ifo manguia ma le langi mama ngi vai ngor kaya e se fai me fa piko ngai ko inga ngari fa longo me wa kulonga sua fai le vala mai le ma wa kule o le ko a ki ya kule la au ngai ka mai ko inga ya le ma wa kule le si ko fongo I lungo e o le ala nga fe soka ya o fa ka lu ma sangi lava ngai o ka ko pa nga malava ya e wila banga mabaya kule aso nga kuko kasi ai soka ko kungu mfailo ngai ya mori aku pe alo fa anga ngai o ka ko pa nga malava sa pa pe nga wa ya ku fa mga kuingo sisi ngol fuwa ya malole fa malole le fa ma pop ya ka lu fa ko isha ma ko fi ngai mo po fa pe ngai ele nga ka fo ele o ka mam kinga ma kuwa ya ai me se fo ya lo mo fa nga ya ile ang le ya ile file mo le ngi kaya awang iya ngi fa bebes awang iya ngi me kukup ya ka ko fa mo le mango le e fa pe nga kai ko ruo ingo fo fuanga mala ko singor ngi yaso ya mo wo so finga ngalo wal fa so e lungo e ai wale fongo inga me kukupu mo me ang ka kukupu mo me wo fori mai kukupu ya ai awang iya ngi me kukupu Ore upu fa mafa o me kukupu yo le upu fa mafa nga ia mal fa mafa masang la fong fi mal makaka ia e mama ai po ngi me ole akup ya ia ngi kayao ora skala mai mangun kayao ri mawalo o foi ngai me ola ia nga fa mamalu ko ia le aso singol le ai ma se fe au nga fa ia nga fa mamalu al fua ala ngal ka o lava nga wa ngo me ola suka masimiko o fa ko simiko ia ma ilunga simiko o fa ku suka ia ke pasuka ia simiko nga fa alo suka ia simiko iyo e pe wa foi nga le kam male nga va ia ai ku o nga ko ngu ia nga ku ala ia se lo nga wa nga lo nga ko ngil papa o fam sorry ma so ki fu ala vai la ngonga kula va ngi so ma ko kumalo papa o pangpangu yo mana ia no winga pe ia le na I taulaga le ai nei lo winga lo tala voi le o le mama o le vaenga na e la ngonda mai ai o le winga lo tala e tele I su mai ia ai o pe ia le sa e lo tolo ia I il tatou a fu ai I fa mana tuina I le lo mama o tal malo yo e sa le la mana ia e makaunia fo I so sia o ngala vai e sisi kanga vai o sio ka ko kungu ia e ka ke fa mamalu lava o ngol me nga kaola ma ka soi fuangi ai mamalu fo sio ka ko kungu e la ngonga e koko e la ngonga fo ia kingole le fa longo ingo le me la kup ia ala ngolo kilo o nga ba ka me le ile o mai mara ina sa ngungu yo pa ilo fo ia se fa ingo ka ika
inga sa ngongu la kiki a me sa ngongu la kiki ai te lo la o e mo mano e la o ri le fia fa yaku ia si sau le kiwa a ka le ko vili mal ko ingo lua o lua ia ma makwa ile mano no Facebook o le Facebook ma ya ia ai nga me i mo voices a le wala nga o le me manga ye e Facebook mai lo lua o ka ngolo vili ya o ka ngwa vili ve nga le fa mau kingo ai ia o lai fa ta simaltina lai nga ia so ya na silo bakua a le o lo winga lo tala ia o lua e fai mai el telefoni o le text mai Facebook ia o nga wa la ko nga la kusi isko inga ilunga mingiska wa ke pango inga me messenger mingiska ya la ko nga la kusko inga ilunga mingiska ai fa pe ia si fa nga ko inga ma fa mga mala mai nga ka ile ura il pa ya ole ale malul ya o mamalo ole ki ma sangi la va a si o ko ole la ki le fa susua ana ya ai nga po la ele fa pa wan kwa fu ele kwa pa sole ile afia wa amakan ya aris ya ai kiri ma mero fa la fa ka ya wa ngara fa ka lo ka lo fa kamuki o ele o sa umu fa nga fai ya la nga foi la a fai ele ko kere ngi so la nga ko fa la ba ya fa de un fa ele umang fa ya la me ku fa yo kwa oi ia fa vela foila o ilo piko ka ule inga ai mala male ya sale aula male ali ngale au pue ka male au ka vele ngau o ko pula isi ale pula ole o ai bang ima mame ola ali oh shot mana ia foi nai fa so atu ya ko fa sa fa papa ko fia foi yoko ko fa ia la fa papa fa ia marifa nga inga wa ia marifa le ka gu bai ka ko te fa ka wa pe mo nge ku nge runga yo so ku ia nga yo ka kopa ia alo fa ke le ko la la ole fo ku fo kai inga si ko pi ko mo ka upu fo Aringiku. Ya, malo la lo sai malo foi le sua fa tabali dei tai amo malo. Le la ta po inga mai se fo fanga mga wenga fa tino dei fo ya solulu. Ia fa penga foi la ofionga fo mal moka. Tai tele lava, we tele dei tai ya. Ya, so foi ya. Ya, le songa mo balom sala to inga dai fala si ul dei tai ao. Ya, le na ha tano va tul va to ya vai vasa. Val to ya vai vasa le ua to ai to do fo I lau fanua ya o California. Al vai ngale le fa ingofa mai ole malo tele o America. Ya malo malanga manuia. E o mal por kalame ya fa ya kwala unga ngai lunga ke fongi. Ya, watu malo la sui fo manuel de vainga ole taia. Lo solo minuto lo tenele to life fitu. Ado se ba stato fa fiaga ya, se tato se bo bol tato la talo fa. Alo la mi pepe. Soi fu manguia e la sunga lo ngai kaiao. Via o kawai por Facebook o wakaso. Hello. O wala e fai mai ia. Ia ngai ko kalambe wa ngai bala ko foi sa mo kala foga. Ope, tini la kame ko la fa kalo fa ia o ya le mo kwa sia mo a lo fa kalo fa. Ala no fa kalo fa ko ro. Wa ka ke. Ele ma pe mo se me ole a fa ko mo. O lo que si que si ko ia ia ke na me ke ke Kwa musua o le liu. Yoi. Ya, mo pelo se fo muia. Ai. Mo se wala le. Maka ko ya le fo ya.
O luam pato o le nga fai amare bua. Alo takwa. Alo lava. O se nga malu. O la fa mai la fo a fo yange nga ngaru fo e asi ia me fanga. Ayo kau kapenga mai ko inga isanga maka au pul fam singonga. O se ala. Fala si. O la se mamau ala ropa o ia fanga le bua. Au kala loa. Paulo me ngo falo ngo koi panga ngo lu Faatalanoaga. I. Ayo le ke makambaka kwa mo falo koi panga la papa ke mi tu ke ku. I. Ala mo falo ngo kwa lo ngo fa ya si ori. Ni. Afa mai ko inga ka oko ai nga alima ma fa longo mai fanga. Ya, alo fa ko le uso. O mi ko kwa ngala nga kwa inga makau ku ya. Nga liberi pui. I. Era con ya wana kite ya uhi e ale pata ungan ali da warsau e wa mo yo kina ala ina fa ko ala fa ko kambanga tueng bala kamo vai e so ko ba so dai yo wa ngalo ngaya ya mo ya o ba wi lo balanga desi fo yo fo fang fanainga wa pinga ta pa ko ma mai ra ku ko mo ya mai mo ni me fole ko le oi ko yo iya wan ngon ba ko nga ano ngon bo ko ngale ko ma ku ma kwa ma pa ke mo ma vite eu ko sa ko ma bai ko palasi ma pa timu ya orang ngapi oleh asal lah ka taile li il timu ya ko foi ngai ku tele itu wa pepe ya ko ngalo ko ka le ta u la ku penga ya mai pe ai kia la vale ta to lua pe pala siro timu nga ya ta pele mi ko pe pa e fa ngal timu mai le tua se fel se le ia o lo wanga i lo fa fa mana il timu ia la ke o ka ele bo ele ko ele ine ele ka wo lo fa ngoka o ia o i ke fa ngoka vo i kim ye ma ko po le kim po le la fa e lo o ke da vo yo ia bo le kim ya mena man na ia i lo wala la talata matafanga wa la akwa o fe ko lo fi fo ke lo pa ini yang ngamo pa ori yang mga ko her kai pa yo mai yo ka ama ko yo kwa wa ka ko fa ya ma ka ore kiri ore ma ya fo ya ore kiri sa so skoi nga sai kiri ya ka mo la le fa lai mu la le fon ka ba ai uma mai via alo ya ko le ko mo ya la kuke dai ya lo fa ko mo ila ko tangu mai sui ale kuke ya lo fa ko mo fa so dai ya mi se lo fa nga nga se alfa nga wa mawi la wali ia alfa non ka kaya o kwa pelo o kamanga solo wa ba ala kamanga ku pai ia alo fa piai manguia kele lo ki ni kaya o le fole ku ai ku nga o koe ya ba tele lo va tele atul faltua ya tele bolo sao ya baruia tele lua so berta po inga tai ya manguia foi kiuke ya solo tele la va fioga sei foi ya la o u yo fia ya va la mai nei paanga ya e mau foi le atal tai ya ma sing mai no fa mo ya gal tai ya ai fa tano fa tu le fa fonga mai ya le sunga ya siosi le ala au loto ya masalato ai ngai tai good morning ma lo lava sui fo maria atara le sunga to lupe seu ta maria le lofa o le li maria por kalame maria fo le yaso le lofa o le li fa te tele le sunga to lupe
ia o le sunga ia le malu siosani ma lor sui fo manuia ma tatu e te tatu i New Zealand te tele le sunga le malu manuia tele fo fanga nei tai au ai oi malu lu ia le sunga ia Johannes Smith sui fo manuia e le nei tai manuia po kalam Faatalanoaga Johannes bale ainga ia ma lo fo le lange ma Pavera infantaro fa 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 mai le sunga ia matile matiasi ta lofa maruia tiute faiva fianga ia I maftatu America Samoa ei silo matua ma sani lawa na matal noa tile tele lopo le pele ai ia ta lofa to lunga leina sei fo maruia ton le paia ma no ma lor sei fo maruia Facebook. Mga ilo makuha nga kinga ya masinga ilo makuha nga lang kakupo ka lang malo pili ako ya na ako ya misibusi yung makuha ngumit pa yun sungay pa kaya ngayon kamamakuha ya misinga pa nga utap kaya nga wawaong o pero na ko malo siya waan kaya ngayon magyuk ya alo ba kinipo iko ofisya hai Ilo sunga yan may siya buiwo ile ipale ya pinanga le po ofisa wan yang ay makyukim mo lang wala winga po yung pok ya lo kile la may ka ko paanga mo pele suway kay mo makako pero ya ilungol ka ko leo panangolong ya si la mo ngale ko sa mo ano paanga po ni kaya mo ngela wala asoma tai tele lava ia te olta mano nu molo sao fa tai foi mo fa unianga ngalele li ia lana fa malo longa lo sui fua fa tai tele lava fa fa mai man via tele lo aso nonu tai lava ia sui fua sui fua ia o fa yo masani o nai te mama nai tina ia lo la to fia lava tala no mai ya masai no mai ya maiva mai fo ilungo tanto por kalambi o le mana ya se mea ai nei te mama nei tina mat tua ya ta lo fal to lunga leina lo so ifo moria kai o fu yo lo fa wa la wanga ruenga ale ako ke ko la ko ya fa ngolo vai da fu ko ngani ko kai la wanga pa angalo pa pro kuskusi ko ma ai ko wa ko o le lava fa wa lava nga ruenga ko kongo so ma ko kampangi o le ako kemiko I vai tene nei vai fa sa nova mon ta se fa wa lava nga ruenga wa ia ma te ko lava la sunga ko le for le ko kai au tai tele la sunga ta se ma wia tele tiu te fai wa bulenga ba le fai nga ruenga ba se la sunga va tai tele va la mai ia va pena vo ia fa ia se fua fa se fua mana ya and jalavantul bulenga bala ofenga wenga company le Asco chemicals ya ele le taiao o lato o danga tulanga fo ia ile fama maina ya o maota malawa ofisa ya o le winga la fa matalanga tu inga vaila au le ai fa nga le Asco chemicals ya anga ya tu yai ya ma sa ili atu yai pe afai te fina ngalo e fia fa mama kilini uma mafanga uma ufulu uma lo ofisa ya teleo po man ta po fo so se vaenga e anga ia tu ia o nanga se vaenga sia la Asco chemicals sunga ta se la ta vaenga va jalo vantu le sunga ya Malteo ya ta lofa le mavuta atu nei mangele New Zealand fa te tele ma via tele lo waso mal nei tai au ia tala vantu le sunga ya tau se fuluvaa ma lo le tautu atunu e le nei tai au fau fa long lo atu I le vini New Zealand ia so I forma via lo sunga tau se fuluvaa ma lo le lange ma ia e le nei foi vanga le tai au
Ia, lena a whai e le o maua sau taimi te wara au mai tātou lena telefoni lua te sfalu o ma lua te sfalu lua. Ia, tu ina mai lau whaafira, ima lau whi autus tusia, e lunga tātou penga te whailangi tātou 2AP YouTube channel, baisa wala tātou 2AP Facebook page. Ia, lea mātou te, ele au ngā tāl tātou porklame tu inatu, ia, lau whaafirua, ima o walo whaanga, ia, e pe ona iel tātou porklame, ele nei vaenga o le tai au. A iena manatu, ia, tātou se mai, tātou musika whangasu solo tātou e terena stau 10 ele nei tai au. Whātalo whanai whanawa o ngā nā wausu, tā pina pinanga, vai aso fau a matalia suenga. O nisio a ongale a matala stofi nei, a sofraile nei, e a suenga le media exam, ia anga leile lii, ia o tauta mawhainga whanau. Se aimo mātua a. Pavivi tala wa besa nei ale anivas, Samoa le watino pele. Vivendo na música se fefelo e neva enga le tai ao lo bestseller nevas Samoa le watunu e pele le loto ya ina ua toi lua se fulu ma le 5 minuta le talia o le tula e valu. Le se tato fa vivianga nei Terina Stop 10 mai lo bestseller album Morning Star. Good morning wherever you are. Hello Morning Star. Everywhere when you came
morning star. Morning star in your dark eyes, every time you look at me, they shine. Just smile, don't be afraid. If you open the window up there in the darkness, morning star shines the beauty of your love. Let's ride, ride, ride to the morning star. Made my night. Morning star, you light up my life. Morning star in your eyes. Morning star, rise and shine. So leave your cares and worries behind. Let's ride, ride, ride to the morning star. Made my night. Morning star, you light up my life. Morning star in your eyes. Morning star, rise and shine. So leave your cares and worries behind. Let's ride, ride, ride to the morning star. Good morning wherever you are, whether you're driving or you're already in office now. Yeah, good morning. Pamalo atulusu ile mamalo la ufainga wenga maiselanga mail to tele lunga la tele nei tai au le wato sul male bali minute tentale le to la balu ya dada se maile sitato fa fianga del tato to read the 10 ile nei fo tai au taravato ya manono mapolima maisel tele sana fai. Good morning malo le usu.
mapai pa. Kalau pai dia piong ai di kobanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni ngangaleanga. Te mangua ko sau se vai si pa kau kala. Te leo a mio pau ma bangeo ni mapua anga. Sau ia tapia pia le teni manaia paangalo mo paala vela vela pese maia e mata ata pe vai la miliona umalava e fuma sau ia tapa to pa wala valia o te pia se pata o loa ai mata ata tau si vela le lo no vai pa mata nata e si sau lo ai o se vela o te fai mo he e televisi pa pona patapa ia telefoni mamoe e sau ia tapia pia le temi manaia pa angalo mau pa la vela pese maia e mata ata pe vai la miliona umalava e fuma sau ia tapa to pa la valia le pona le ngao le kutu o so ua e tangi ai pa a pe oe o lo au le le o te pepe i ai ai ui i le sau ia ta o ua e vai e sau ia i ta pia le tini manaia pa anga lo mau pa la vela e pese maia e mata ata pe vai la miliona umalava e fuma sau ia ta pa to pa ua la valia o te pia se pata o loa ai mata ata e tau si pele le lo va i papo mata nata e si sa loa pia i o se me o te fai mo e tele di su o na mata pa i tele ko i va mo Fifingana musika so fifilong il nevainga le taia o mai lewa bese ni sai so ia tafi feeling anga le na e pe ona to fa fo inisio to o le tata kula metalo lava sa bol dei taia ya o lo tape na fia mai malo wala usu fia mai
ngā luenga matiu te whātino mfuafuanga o le nei tā o le asuluno. O be tanto musika lungo tanto Tarina Stotin, ia o le sao le ovebese a le laumua le pota nofo, ia a vele ma le whaafifianga nei whaingoina sa moa whaaina.
Vivianga na musika so fiflo y ne vai ngala taiao ya o ta mama tene mai le la mua le puata nofo tanto terina stop tene na wotoi 5 minuta le turn ta leo le itula e valu pa Vivianga tana besa na la matangi mai sai Corina So I for your love, of my love, which I'll find my tala. Man, fell for you, which I'll shine. I owe man to all our Corina, Georgia. Corina, 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 for my ayahita. I can find my to my father. It's a more, I know. There's an eye for I know the child. Oh, I will fast saying hello, my father. Corina, 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 for my Corina, 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 for my ayahita. Vivianga na mai le besa na matangi ba sai Corina for imaya ya ita ya ina otoe tonu mala afa minuta le tenta leo le itu la valu watala watu le sunga ya Johannes Smith ya masana to ainga manu ya tele nei tai au le sunga ya Tamara Mikaele ya watala watu malo le usu manu ya tutu mga luenga ne ya so God bless you all fa Tamara atala watu le sunga ya Missy Sona Lote Talofan, good morning, man. We are ngal wengal in yaso alolofa mo ainga Samoa. God bless my Brisbane e Australia. Good morning. Lo sungamisi ya man we are teletu to my final later. Mai se voi watana wantu ya le sunga ya eti tasilimu ya mafuta mamsalatu ainga man we are telefo fanga le neta yao. Tado se mai ya ele tanto fatunga mbuli leo le tawa lunga fo leo tanto kalaba iteri de soten ya se pa yo vel afro fitu le taya o mua mai tado besa nei tado se mai ele to fasa la bada tanto telefone le taya So
Whawhiwhianga na musika so i whewhilo i le vaenga le tai au, hea mai le bese ala whau, hea mai le whawhiwhianga na so sola uma teine meleke. Se malo tātou taimi le o tātou leitu lai varu tautu malo unanga si whongo sa mo to i pia mai i se malo whafonga, e le toi whaasana wanātou tātou telefau ma le sunga mato ene sa ako, e le nei tai au. A whafonga i tala fau le si whafonga sa moa le 2AP i lunga o anala leo 5 fase fulu a mo, fa mo tasi o fitu tesi ma le fa, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le fa mo iwa lua tesi ma le tasi, ma lunga o le sino app, mai moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Tala whalapa le whaafunga anga le tātou atunu u ai alo mai au se whaapoponga o tala whau mai vai whanua. I le silia ma le 5 se furu tau sanga o tau tua si ona tua ātina i le matata whaafaya unga, na whaosofia i le fia au auna fwoi o le tamaita i a koreti malaeola i le whaiva, o le vai aso wa tua nae i lona safarele, na whaau uina i le tamaita i le nei malona whailonga mawalunga i a o unga, le Master of Education le nasa ilia mo le lua tau sanga, i le Universite o le Pasifika i Saute, o ko reti o lo whaia o ngandei i le kolisia le tua sau, ma o se alo e whaasino i le tina i a tae a Rio, ma le tama i a Malaeola, na iailu i o le sāwalinga e pei o na i e whaamatala. Ia whawhitau li tele a ono au e whainga luenga, ia sa manao mia lava se taimi e whatino ele a onga malinga luenga, ia o le situ o le tau se eleni, manao mia lalo so soani me tau tu pe whaftai a inga mātua, ma wo e mai telefono whaavai, na so soani whatu pe ina lo tau mawhai. Na saunoa koreti, o le soifua a o ina e tāua, o le sa ili fo i whaailunga maurulunga o le whina ulavalea ina ia manuia le lumana i o a tai au, o whanaua unga o loo ia o ina, na ia whaamarisi au i whanau na ia awa le whiungo fie, ai ia talisa paia awanoa ua maua, e o tau ina ai. E mamoli whatai tele ai i o mātua, tongane uso, ia mai se lai ngā ato, mamoli whatai si o mātua pule a onga i le tua sau, e mai se inga whai onga le polisi, la mua le tu malo, e tapua i ngā whaiwhi au, e mai se o late o whale tua, ia e mai se soan tele al malo, e alale i le whono whaavai, ma whai e o na whai wina wha moi moi. O koreti e mai le whio anga o sa tau e sa vai i. Na wa aia le maupoponga o le whio anga o taa, ina ua mai whaatasi tangata umai le ngata i la tōlo o au mau i sa monei, ai whapea fo ima i la tōlo o au mau i atinu o mamau, ma awai whaatasi i le savalitele na whaatutaia, i luma mauta o le malo i le vai asunei, e whamanatuina i le se lautusanga o le kalapula kapi. O le savali whaalo na amata mai i tau ese mana awai e fo ima kalapu ese, le umauti noe awai le taamisanga la kapia la fiu anga o motaa, molo na asofa nau. E le ngata i lea e iai fo i awolo o anga i mai i fafo. O le afionga le pale mea tausi i afia me naomi mata afana ia sauno le launga wha apitoa o le wha moe. Mana ia wha ailoa i le tele o vahanga ese e lauiloa i pia le nei kalapu i Samoa, ai lawalunga i lava le to tele o la tou, o alo le atunu una tau tau aila na manu Samoa ta ito a fitu ma le manu Samoa ta ito a se furumana lima, na fafua atu i le kalapu le nei o la tau seifua ta alo i le nei ta alonga. O sawa noa fo i le nei goto e whaatasia isu i tua i le manu Samoa i tau sanga watua nai. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu la kapiri nei e mota. E au fia ai le filifilia o le tootele o sui o le kalapu i le au teito fitu sa fai masui o Samoa i le tamingasanga o le lakapi teito fitu sa fai i Hong Kong i le tausanga e awhi se lau i vatonu. O le vai taimi lea, e le ia ini tamingasanga e pei o le IRB 7s. Ai o le tamingasanga au pito mawalunga lea i le nā vai taimi. Ona o le tele o le tupe mo le au e manu maro i le ipu au tu. O le taimi mua lea na sola mai ai Samoa, ma le manu malo i le tamingasanga le nei i Hong Kong. Ai o le tele o tama na filifilia i lea au, o sui mai le kalapu le nei o moata. O le whaia ongo o le au te tofitu lava lea,
o se tasi o sui longo lakapi na maua e fo'i lana ta'alo i le au whaavau māroa Samoa le wingi tautaua le sunga i a taufusi sa lesa ai o le pule o le au o le tina o marina ia a saola o mai tau na o le paulava lea o se kalapu na ilonga lona tūlai mai i le whaatinoina o le tāronga i lalo o le taitainga a se tamaita. O se tasi o matatia e ilonga le kalapu la kapil nei. O le vaitaimi foi lea sa mawalunga i le tūlanga o le tāmio sanga taito fitu a kalapu taalo na marisi. Lea foi na mawa ai le tūlanga o le au la kapi a moataa. I le avea masiampini i le tele o tausanga. I le tāmio sanga taito fitu a le kalapu taalo a marisi Samoa. O te manatu o se tasi o tamari o se alo e fasino le fioanga le fionga i a Savae Sir Michael Jones sa matua i longa fo i lona tūlai mai e le ngata i lona sao i le ati na eina o le tālonga i Samone ai o le alava fo i Samoli mawina lona soifua tawivi ma ave ai manu me la fitu tautaua o le au malosi e le olopeleki a New Zealand. Mo le sila fio le sa lautu sanga mo na sa na amata mai i le aso sa pati umawai i le sauninga whaapitoa na whaatinaina le malu le ekalesia whaaputuputunga kerisiano Samoa i le fio angalava mo taa o le asana nafi na talai nai le mauta le a tapu vai tasi ai whaamuemuenga uma le kalapu o se tasi ai tūta ua le whaamuemue o le amana ia lea mo taa o le aulakapia i la tau e longo noa ma tu salava pe iai a fianga tu mau le soifua e le ave se ai ta leni ua whaamanuia ai so se tangata soifua. O se tasusu i le vasinga whaau a le Universite o le Pasifika le vai asu taruai, o le susunga le ia moe ai a se fu tautai o le fue. O le ua mawala na whaailunga tipiluma i le tu whaapisinisi ma taita inga mana i saunoa, e au ngā tele i le na whainga ruenga o lo whainga ruenga ai i le matanga ruenga o tiu ti matupe maua. E le i titilanguna o le whaafitai o na wawanua ua ia maua, e whaalau te leilo na sila fia, ina ia whaalelea ai le na tautua i le atunuu. Ia, o le langona nei aso e langona le nganga whaafitai. Whaafitai le atua. Whaafitai fo iai la tau sa o ina mātou. Whaafitai fo le langolanga sua o mātou a inga. O me māsani. Me se fo ia le tapua inga mtanga ruenga ma le au whainga ruenga. Ia. Mai la tau ma whapenana tofo talo mai. Ia, o le nei aso ia o le vi inga fo i le atua. Ia, tu mau al whatau wa atangata. Langona fia fia. Langona fia fia. Whaafitai. O moe ai ai bai le afio ango sa le aula, pata mea masale moa, na ia ta ua o lana tau sinionga, o se whaamale se au tele lea mona i unalo. O le anganga na o le aso nei, o mea o le tate whaia le aso nei, ia e tau fo na muri tai o ia whanau, e le ngata fo i lea ia whanau umo le atunu, o ai la tau o fia nau e whamawar whaironga, au le nofuai, au fo le whatamala, ia o le tato taimi nei, Talama le Pasifika, ua li patia le tio whaawamaloa New Zealand, le lawe ina i leo leo Papua New Guinea o le toa lua se fulu tangata na malanga i se pasi, ai whaafua se ia no sa whaia i se poloka na whaia i la tau e iai i se keni whaatupu whaalewe.
E whaapea whaamatalanga na tau ai ane I la tau nei ni maa I le pasi matu whaafua sa iai. O na langa ane leo le isi to tele ua whao whaamalusi mea to tino le pasese, a to hai ma whao o ngā lima na whaia, ua ma whai o na whaasau ina leo I la tau na awhia ai ua awele lapata inga, I tangata umo le atunu uina ia tau tuana le saunga le mu, o na o keni nei ua lea e mai, I Papua New Guinea. Tala fauna mula nei vaenga le aso manuia tele lava singa o whianga iai ma le atunu u. Whaafafonga I tala fau le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi, ma lunga o le Sino app, ma I moa iai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo le TV iwa, le si ufafonga o Samoa le 2AP. Samara wantene vaenga le tai ao le ua se fulu tasi minuta te nele tu la e valu ya ua whaafongol tātou tunu e le toi whaasalawina atu le nao tātou telefou ya o le nei tai ao e pe ona tāpina ina le sunga matau aina I Asco mai le tātou telefou team. Ia, ia le manato le telefo ina ua amatalia ngā luenga matiu te nisi a mai se le usu ma le tai ao ni se whalapoto tonga company business I lato e a mata lato tutu mga luenga tāle valo mai se nei whanau ia lato whalea onga ia, a lo le usu ma lo soi whamanawia e lato na e tau mawhai mai lunga la tele ia mai se fo tutu a li I matawaita I malo le malo tau mwhai lava ni ia whaasoa le mai ia masaunga le mulo wanga I mai ia I lau whane whenga luenga nei tai au whaifo ina upoloka mai ia lama lau on sa I whaman mole ia tulanga pia nei whamaranga inga nei tai au tau lunga tātou talafau ia I le saulo whaavivianga ma leo bese Leone High School mai Amerika Samoa o le lau fonga fia lava mai an tātou bese nei ia tātou ilan tātou leina telefoni tātou polokalame le whaasoa masani ia maise whaamanianga soi fomas whanau me I mai fo I luma le tātou puklame o aso I fomas whanau ia ona ia stasio tātou Faatalanoaga ia ma tātou company masani le Asco Motors e le awhaleitu na vanu tai honei.
Viviang na musika so ifefilo yun ni vaenga le taiao le ovebese na Leone High School mai America Samoa ata mai pe maluo le taiao ya pe le yai ya pe mau fo sina vai vevela na sina ipula ti ya o le taiao fa tai ya alfa natul tatu klame le talio la maluo le taiao na mata ile lo waso ya mana tua fala au ne te wangalo na ino se malon tanto time le o sulfite minute le o te nele to la valo le tanta la me tala lava sa mo fa tala vanto le sunga bida mataya ya ta man via ma lol to ino sta to do va tai bida man via tele ne yaso la sunga mal ainga ya be ona ma to mal tanto por la me ile ne va nga le tai au le o tanto se mai lungo tanto fa me nga so formas fa na ula so fa le nei ya ole masino uni a so fa le nei ya ole masino uni e vai la tau fa mana tuina le so ya stau sanga fa popo lo to sui forma leola ya magolo wa vanoa a lunga tanto le na telefoni masani lu ta sfalo o ma lu ta sfalo lua ya po lunga tanto penga ta fa ilang el tanto to ep YouTube channel ma le tanto to ep Facebook page ya la forma ya lo fe autos to sia ya e se fa manianga fo ila soifua na sfana va tara va to le songa ya alipa bonga ya ambai se volta sala ya anitam salato fenga renga inal kamanile Asco motos ya mana tual tanto proclamel affiliate na valu ile taone ya male tato vaenga nale Asco motos ya tulanga pe on ya ngal renga mtute file tai out Ajalo vantu ya ile tina ya tili msalato ainga ina America Samoa. Good morning. Malo lava sifo mnuia. Ya ajalo fo ile tina ya satala. Ajalo vantu lusia solima bai sultama ya salimoa. Ya mainga uma bai sultama mto ya maa msalato ainga na inuli. Ajalo vantu ultama ita ina ya siya malanto fula ainga ina ipango pango. Ya malo lava sifo mnuia. Loa ne tatu paanga. Ya bai sultama ya lo ipong msalato ainga. Ma lord so ifo maria ya sunga fo ya bira mai se le falitua ya ma lo lavale so ifo fo neta ya o na ya tatu tamba fa na wi lo mawa ya la tonga wenga ile stakis ya nai America Samoa ya ma lo leusu tama taina so naima msalato fainga wenga ya mai se le sunga ya lo fitu ya msalato waenga na wosu in alfalia ya malo man we telling ad wing of tutum favor all in a tie out taluvantu le sunga ya antema mai solvato ya fuea ya salato ainga na wa alo su foi ngad wing of tute taluvantu tanto por club le tie out ya ile fa funga mai el fionga ya malo salato fainga wenga le uso ya lupe ya pulenga mala fainga wenga ina le official RTA veteli ya mai so le fionga ya form sala to official ina sale longan veteli sala fai good morning ma lo level street form we ya to ele nei tai au va dala va to tina ya vailo ya sala to ai ngai ina no fali ile lo ba to mai mruia teli nei tai au tina manuia teli la waso ya mai se vole so ga ansi ma sala to company le transam ina mta tu malifa ya ma lo le usul nei tai au mruia teli tiute ma fai vai pe ona ya ile nei ya solulu to moli fatalofa ya ele usa vai vasa mai so le usa Ariana ya na lo mafuta mai na California mai se foi sunga se ula metisim salanto ainga maduia tele fo fanga pe ona ya data ya antifokim salanto ainga maduia tele ne ya so ya to Ajalawatu ya ile tina ya pe wale salanto ainga na New Zealand ajalawatu fo data ya ile tina ya mbonga ya mai se foi ona ila mfamanu mol fanau ajalawatu ya olatanga mol tolua mol fanau ya fatalawatu fo de ba tamai ya ale sunga ya ne ya male tutonga ya male fanau ajalawatu ya mia mai se foi lokeni manuia tele ne ya se atu eu se asetam salanto ainga ya deve talavato tena kisbia vai se foi lucia naila vatalavato ya kisa mo fa punda ya o fa ftai vai se foi pati ya vatalavato ya tonga ya mashela ya malefa na neta ya ma lo lava
manuia tele nei asa ia tau ia i le anga le leo le li. Ia, se mai tātou tau lunga leina, tā lofa le wana au. Alo, lava ki pepe. Ia, malo, sui fo manuia. Alo, hore o ngasai. Ei. O le funka ka wala au. E al tele o tātou a wala au leo a anga i mai leo te lau atu i lunga tātou a upenga te whailangi. Oi. Ei. Ala wa alo ngalo wa una le lava ka. E mantua mea ia le ile mea vo inga leo le a o le hotspot e pole a ia. Ia fa mai le silo makuanga fa mai ia. O fa aku sola kwa o min kala ngoa mai ari o man kala ngoa le si kala ngoa le a wa i uma mai lava ta mai te tala no fa aku sola kwa kele o kupeli kele o kar fa mai e ia o le o le mo ko fa o la vai fa la mako fali ia le lo on fa solo a kwa kwai ia o le vai fala e fa mai lo ko fa o la vai fala isso e ia le me foi ngane le fa mai o le wifi e pole ia le fa mai lo mako o le vai fala Ala, ala wifi. Ya, amu yo voi la ko ngai mo ka manga. O ele is wifi nai lo mota. Ele se me. Ma mo le. Ele pura le ngola le me ko mai ngai o. O ta pri u fi pai mai. Ya, ka lo va ku ya. Mo malo Ia. O whakaro waku si ka maha le ngau so e oi kasi. Le au whenga le Asco chemicals. O le Asco chemicals. O le vo lau maa o mamala mai mea ngai mua i ngai singa kampangi Ia. Te lele la tau sao tu langa pe ona iai o so se vai la au lava ia e pe ona tō lau wina. O tama mai mau kama. O la ko vai le whalo kasi. Ia. E oi meu, nga mo kwa mama ko kingo. O me ora nga kala ngalo fali. Ole ala vina ngalo. Ole sioki i vai la ole Asco chemicals. E mo ko la ka se fa ngalo ngal po. Longo winga usur ka ya pa manga ba mala u vai la au. Ave fu la ko fa. Al mea ia wo i uru le lu mal faro ka se wa ila. Oi, ulu ora, au le kala ngal fala ko mama, ko kingo pe fuluxe. E fai ngo fia, o ta se fai ngo fia lo ska fai ka. Ia, na lo va fai sa wa ia singa fang pa ngale ma oi. Ia, fo ila le me siri lo aku. Ngo ingar ka kalmu ko kango palle aso. Ai lo pa ko ele iso. E walo ina manava. Manava. Arka pe fa aku pe al valeri. O ia? E fa aku ka pe al valeri. Ai se. Ai mo via nga eu su e alu nga le fiaf. Eu le ka ko fa nga ngal po a ka marka me al wai ol fa. Sorry. Fa le fiaf. Fa le fiaf ai kai ka. Ano inga ya lu ele vela saka. Ai, nga so fa mai te fo ngale. Fai mara ai malo. Ai ki ai ki ngale ai ngam ka makisa. Ya. Ko ka nga ilka. Ava ku wala. Sal. Ma nga voi fa kai nga wa ma nga va mai sol. E si dia ko ngofo i so ka fa akwal fa le so. Ai se. Ni mul fa ya va polonga. Ai te tau no fai fa le fa ya va wala la kumala wa ku vai la. Ya fo ila le. Longo winga wo mo makwa ila uma fale o ia o fale o anti o fale o anko ia e vai o kinga ia makwa ila le nga chao le leu ola al mar wol tayo ola al mar wol tayo na utapena e ora kama o ele nga o kama kia mai ele e me vo ele lo si kongire mo el falolo mana ia ia mare fu kokore ngui mana ia anga ela kama i mo ku le ku kama ki lo se ki koko awat poli wero fe ka wai o ai mea kaula se o ngare wa kaula se va mai fo mai nga e ko inga ngase ngare le fa mai ke fa sanga mai ai lo fale fa sanga ku kaula se ia ta mafala wi pokoko ia ta to malava le na ia sa ola oi
fai valar kalar ko inga vongale e alo fasi urul pepe alo fai mai o la fai kinga ya lo ala fasi urul sosi ya a kangola le ile fai mai ya ailo ala sosi al fai ala maka ayo ka mai ki le o ye lingi kai mi sot o sosi ole ai o ka mai mengi ho ngale la so inga sosi Io ai peo sta silota ma fai ngofiona ona favela I pinga onga fa punga vai vela sa ia ku fa ku ngai kamaiki ma nei ola vai ngal kelo ai pe wa mai ar ka manga fa ngofie io ia hai fe manga fa supo io pe ka sere pe pa fa ngi wonga ai por kong ia ko ia pe velo a ko ko mo marso si ai marsa mingi ole kele unga luenga ia me venga de kong ia ko ia ma pepa ka ola ka mai lo le vai ku mo le pepa sai mingi ma na ya wa misi fo ilo wa so fa na de masina ole o pasira sfanga ole mele ke manku ole songi ole songi nga se ka we marikinga nga ipot oi se upolu kami fo yo fe alwa imo me kavalai ala ngo manku ole umbal fua oi pe ora pa se ala le ka kala le sa ya iluma ko fua umalo le fua o ala wo umbal fua maka o singa sa fa nga nga sisiki ai umala le ka uli alu akwa le so ola so kofing fa il fua alu mala so fa le alu mala so ko nga ile ele fa ngalu awa ka muli mai bo ngala ka me kwa ka lo mar ka vale ka lo mar ala ku lo fa il fa fingere nga pure si ke nga ka alu le fa singa malo lo nga welo ya le alu ka ma ku nga ma mo ye lo le aku ya kau lo ke ale sar solo kini vai mai le ana wa ma ku kaya so ane kio sui ya yo la nga kai mia o ia si ke ringa la wa le ayo ye pa ele ngi nga oi kalo fai ma ngai oi roa sa o de pesa mi sirukia awar kau fa di pe apala tai tele anguia ke tioke ka lo lava yo mo se pa ngo fia mai ka ko pokala oi ya ba wala va fia le na silo mo ko dita ma lo si la valita le anga leo leli nga makua ngai ka makua ya ia ko yo fo ki ka mo ki ala aka yo ngalo ko ya ki oi ole wo toi ma futa mai si lo matu o tile ia le America Samoa oi ia alo papi ai mo ku sai ia manguia fo nga ngai ka ko ngu pa nga fa fonga dai manguia fo la ki ke mi fo ila ko fo mai por ka mo va ai por ka mo vai ia por ko inga fa cho ia ai ha manguia kele koi alo va fo ila wi ngala wa dai le upo nga ori pa mo mar campongi malo si al Asco ia manguia la ki ke fa se kai da mo le va ngo ka ngo ni sai ia tai tele ia tai lava tina lo fatele foi mo el faltua tai tele foi lau sunga lulu va la bible sao ia via tele lo fai vol nei tai au tai tele lava ia soi foi soi foi ia soi foi ia lena Semol data time leva ngale taya wa avaton nei tu levalu ya tali el tadu bai el sungali pabonga ya masetato company ya ale Asco Motors ya desi wala to fa lawi lo le dei vai ngale taya
Ia, fia la whatalo whatu fo I ma hofolo whatu, whawhera iatu le ngango le awa tele, le mai mo mai ma le whawhong mai e pai o mawalunga. O se o tātu o tunu, I sa mo nei, ma sa mo I whafo. Ma lo folau manuia, ma lo fo I le langi ma tafi, ma lo a fua I la ua maua. Whangasa longa pēa o le tautua masani le tua ipi, ma le tibi iwa, whasa longa le malo, ma I le peninsula nei murunuu, ia manatu a ngā solo fo I le atunu, ma wata ape fo I sa moa I ona tūlanga masani. Ai, I le nei taimi, ia mai o le fo o mātou whatasi, ma soi o le tātou kamari o le Asco Moto si Savalalo, peonga ia waonga, ia, whapea fo le tumaitai a Juanita. O nisi la fo I o avanoa, I talatara noa I pēa, ia ma whaasoa I pēa, ma ia talatara pipi pēa, ia le tūlanga la tau pito la au, ma la tau sao ta ua. E le tātou watunu, ia I mea nei o tā vale, o whanawatu a tarawatu waonga mane, lua sa se lua, ma lor so I fua mawira ni kai au wha kimu, ha. Alo whaftai whaso tolo. Atala whatu fo ili pa ia malo tātou watunu, a mesi pa anga tātou company mo mai tātou, whasala launga ni tai au, ta mamtina mātatua, au whainga luanga pa ia le atua. Ia mesi fo I tai o so tātou watunu, ma lor so I fu manuia ni tai au, whaftai a whaso tau loro whae ea fo I lau to mua ni tai au. Vi ia le li u mo mal file mu fo ni tai au. E le umale a mio le timu pi whase e tātou tai au, I ona la lea, I ona toi asia si mai le uli pe wala le maari e fo. Ola ke nei o fukasui, I kasui, ia ma iei fo iso mai wa ne fa ke fo le fa pe ale so o markimu ia ke ia ko e punga mai fo kimu le stay, sa o le. Ia e mana tu il fa sa ina tra tu taimo le uta tu tra me fa solo vaonga ia tu atuia wa ni va nga fo ie ia o fele wa ie tu company le taimi man fa la ulo fa pe fo ie tu fa taunga ma lo fa ftai ia tato paanga masani al tato tunu moli mo atu fa ftai mo tato fainga a fatau inga fo ili tau loto inga nei tau sanga o le o tato o lia manuel masina lona ono bole vai luanga o nei tau sanga lo o lima ma lo fo lau o le masina o kuso po se tema le fa mo mai al tato renovation o tato showroom tato ngaluenga le fai ia ona tato te fo ia le I me masan talane o molina tato te so ta iai ia o le terminei ia e malo le on sai tato vaenga le malolo ai masia ngata I fale o lo fango tainga le ile tato ngata I fale salo po le fai un o le vai so nei o le vai fo e o tau mai tato wafi va ai sa io fai si umi tato tali mele fa malole on sai ia la tato felongo ai pe tau mai tato u kale o tato afi fas fulu le alo tato alia ai malole on sai ia a tato li liu mai po a tato o lo ie pa u ma to te vala au atu le mamalo le tonu o lo so enta val fo hilux o lo ie tato ta vale o lo pa u tau ai le le asia si mai tato ofisa ia ona ele leilo mai moa pe ale tala ma sani vole le tusi tango atoma ia matal don le leilo o mai ana e vili mai pe I meli mai ia na o fetusia inga ia maleleu ai manelo su mai silsila ta o tu martau ia na tusi lele ilalo ia na lola ia ta pena ai fata to Toyota Hilux fa pitoana o filfilita to company fa pa utau mai tau masani ia ole ale ta ua tua ia fai numero ina nei te fa ua vili mai pe emaili mai pe text mai ai mato vala au atu mana ia su mai tala mai au le lele sila ia sau e vava ai ma e te la ngona lava pe tal fe ngai mo oi por fa mo foi po se ngaluenga po se poloketi po se asfala so se me lava ai ta ua lo su mai tanga ima vai ai o mato official tonu container le tu le plaza to tonu le mea o paka ita vale le Asco ia e te suma inato I tu il fai to ana in al container ia ma suma le fa malu lo to paula vo official company lo fa nga ina termine le tu mau se ia mai alta tonga luanga pe no ta u o le ale va foi le tato nga va nga ile e na wa wa tu la tanga te va ka ka vale fa Hilux fa ka le en kusa po le ala fa ia la kwa fa ka wa lo termine ye se si ya una pe se singa lo foi le to fa yo to ina ia ma nel fisili fa so taulo o le tau o le fisili
ia silfia lau tele le malo le tunu ale ia nei se inga tato paanga mai auto va mai o le tūlanga le ia mua ele o toi talia ina le tato company se tino i tupe cash ono tūlanga suinga o iei foi mo pe o fata i tato ia tunu o lo la kuma se lau ka la lima su ka la o toi talia se tato cash o le mea lau iei fa o ngā ia bank cards foi ATM cards po ia faingo fi ai langa la fa pe tu siak fa mal bulu ato ia nei te auto tau po fa pe o kele suinga le vanga le falling o le fi fai ku ai le ai a fa tu siak e tau na le stala le siaki il tato company da o le vendor registration no winga e mana o mia le business license o le driver's license o le tangata le fa nga ina ta vale al company na mai la ia le stala ina ia ona i poloka pe fa ngata ai ona sai ni siaki o wa pe fata ita ingala o private checks siaki foi e tangata i totas ia e tele fa fita uli pe ale le straina da to company o mele matu te val au to lunga le fatino da to official nga o tai vai mea o ina la e tia sia si ai avela o business license e copy foi le lo business license le fai le fai official la fonga ia ma le copy o la license aftavan ina ia finalist talam fatu mu form mo tu langa na ia ai o le to foi la official le fai mai pola le umi ia ai te tau ona mai an tongi le tavan ona piki le tavan le laso so ai ona official lola ia si tau ai se ale avatu lo tu pe mai lo mal telo me fu fa malu lu to ale malu tato to no o tele na swinga o ye o marco no foi ma tap systems fo o ye nei e tau na mai lo pe meni na lo le lunga fai lo li city lunga system ta pena lo le fai la ta pena ho mal ta vale a wale ma lu o tato pa anga mal malu le tu ele fa pe a la tu lo mai lo e sa o lai tu ta vale o lai fo e mana o mi e to e fu fu fa mama tu lo le ngana ia ma to siaki ta pena uma e mana o mi ai la tai mi tu langa le ina ia wale o tato lo nei le o fatau ia ona fa nga solo le po kalame ave to no fale insinia to fai le siaki fai langa pre delivery check faola siaki uma me fainga luenga o spea o pau spea ia matulanga uma o le solo le so ai vala au tu company ena su mai lola ia saini pepa uma saini fala mam la matule warranty le masini tatul no ai pui puinga fa fala nga o simea ia tulanga fa pena vai nga o ki mo saung le mu ki le fale ki o tavale ia masisi spea ki el taftolu ina pui ia ato fo i maleu tuina ta vale a fal pensini e tu ala la ifa tu la ifa fo mal tavan ma si le pam po kul pensin a fa pe fo el tisol fa pena a mai alo ia ona tu atu dollar ki ia fa sino un alola io me a tele ia luis si aki pe ia ona ye se marsia pe ye sina cracky fa atota vale tu la ma ia on tala lo leo fa lama uma tu lava tu langa service la service mo ia temi tawanjo a mai ia o tato telefone of sota ina ia mal pui al fa tau ona vai nga uma per talia tu leva so pe manino ai mo malu le mane wa ele sta do so fa la fa ka vale le lo fa nga suikia for willy me wa pena ya me so la salo io lo tava le tawata to anata ia tele foi la ngal venga foi le tu fai le ala ka va ku sirinda ya va tai o le manino ele taulana mai lo kat foi le so meio kat foi ele tawa ele successful kala e va ko ka va e fa fer test drive e se va no la ko ka le te nya ka va fo ia e se va do va pena o taimi la tamana la mai foi mar kiso la ko ia so ele taimi le fata volta vale mata te fauto inga il test drive o le taimi o le inquiry o le quotation e vai ese o le to tele le malo tu e aferto ia malo te vuo e assuma ia pe o le ase me wa fina ngalo ye se fa mo le va nga pe o ye li tu inga le crucial o komeki le fo fa ko ele o ia se ka vale nga o suikia se o me fai ngo kilo io lava no la na te lo la ia stasio o finga luenga e te kilo vai o mai tonu vai le la au pe mana ia o le ki o le amalulu o le ki fa la au te le la au ia fu spau tu la mo fa pena ia fa ola e so lo le mai ma kai a pe ka ki e ko kai mulu se o kafia o ke milanga test drive
E ma fai no mato tu atuina ia te oil fauli pe a fai produce lo la sene after valley ina ia mal pui atu la o mai te luala mal tanga to office il time your test drive ai lem fai to fai test drive time le fai fata te mi fai te tanga na ia pe o te talia tu le vai liu le mano ia ta se kuia i le onga tonu ka kola bla se onga tama te tau sara ko e tene ia nga ia pitola au mana ia vai nga va te vai atu fa so tau lo na le lue au le au si ta fa un longo po ala me lue le au tama ta o ma nga ia la fa longo ko ia pa man fa kala fo i ole process ole new vehicle delivery ya ona sa lava o me lava ia le fai ya me se fo ya ole tele ole tau ole vale so it deserve fo ila le quality le checking on vale ma le pre-inspection na me uma lava te pena ele i ape e kele fo ya ole we also take time kele nga mafukai fo malipa ma customers fo we avela ko kavan e fa malama ia features ia me se fa safety features ole vale ele ia le customer o isi kaimi e makai manga o ia le customer ku lo ale ki but ia e lava vai nga ka nga fa malama ia ai mai se ke wala ku masau nga au wala ole e fa ke kinga ole first 1000 kilometers ele alu le vale ia malo lava vaonga ia ku ka ko pa u makako ma ia fa ilo atwa sa mo lo ia tato crosswind ka ko pa le crosswind ole o fa la atu fo ia tau pa u masai so pa ia ole pa ole tasiva lima R15 ia e lua se lau valu lima ole pa o van e lua pa o van o ia mato ole lua o lima ono lima sfulu lima ia e lua se lau lima tolu lo na tau pa o tasi matua i tau ngo fi e lava ia ole pa o lua lima ono lima su fitu e tolu se lau lima se fulu ole pa lua tolu lima fitu se fulu ono e tolu se lau iwa sfulu so it's a very good range o tau o pa lua ono lima ono sfulu su valu ia e fa se lau lima sfulu e tu salalo na tau malesi pa lua ono lima fitu sfulu se fulu ono pa ole se senga o rims ole rims fulu valu ma le rims fulu ono e fa se lau lima sfulu ia ona tato se atla ia le pa o tato Hilux ole size ole Hilux ole lua fitu lima ono lima sfulu fitu e lima se lau lima se fulu ia malesi tuenga pa o Hilux ole tolu tasi by 10 ia e lima se lau fitu lima ia o tato pa o pasi maloli ia o pa ia le fitu se lau se fulu ono ma le fitu lima se fulu ono le size ia e fa se lau lima se fulu fo ile tau ia tato pa o high expand su lima na fo tolu se lau iwa se fulu ia ma tato pa o Land Cruiser la o le size lua valu lima fitu lima se fulu ono ia o le tama lea mud terrain off road ia e ono se lau lua se fulu le tau ia su mai mau matou i matou official e vai mea ia o ia selected tires e whapi i fua so a whaatau le pau ia o lo ia i matou ti me whai ona whapi ia tires e free le installation se i vanga nā ia le pasi o pau pasi maloli ia e le already le kako equipment se whai ai ia ai mau matou i le telefoni lua fitu tasi i vai mea wala a watu fsili moa o nei wanita ia po o sunga ia Edward ma sunga ia Estino on mato team lea ma whai ona fsoswani atu ia oi Mano, tasia leo vai nga foi e va nga a le leia pa u ka vale la mata uma le yar ka usanga ona o na ka manga le e la ole tasia o na nga tu ka mani ia e pe ona ia pa u le lei ana ta ia morusa te le lo po wa le tonu ngorta tu ngarwe tu fale la fati ngarwe ngai ia la para o kala ga ko mo sa va ivo wa fe ska ko fale sa va i malo ya foi ave ka vale fa ka sa va i la fa me sko inga fia ru me sa ka vale le fa ka ya o le o fa to mai ale fa mala tu ina le no su to sanga o tato tu to ta si o tato tu ai ai ta la tu ina sa mo te man tu e fe tu lo tu mo ma lo si mele o to mo fa tau le ama e ka si al kala ko malo
e lo lava faso o le fautuanga le nei tai au o le mo mana ia le lauina atu o lisi e le ngata i le size o le lapo o le pauta avale tu lo le ngana a o le au fai ai ai le tu langa le fautuaina pea ma avatu al tu alalo tas company se i longa e mana o mia fato apisi ma o mai nei i le fale o ofisa fai ngā paloto so to vai ale watu multai au le tai au ona o ye pele a mi o tato tonu o fi o tato tonu le mamalu se tato fata talia se yo o te mulmuli to apisi al fatuang ma ai a mobolo wa no la ya fele tato ufficiale pe unta o ta mai ta yo wanita take your time ye se panga no vole awal fa vesia e te sua tum talatu le malu ma le to fi mali le ia ma se ves nita se tu I fore sai si le ta wala ngai fa skil va ve kil fo lo sa uno ai le un se fa ali mai ma ma to va il palai wa ta sinna me ta u polale ma fi mal ta ia ona ti kilo lo le ma si la to pe fi taui ala le tau no ale sia va no na la le o ye se me o fa pole na lo fina ngal il te mi na lu I fo mal Asco ia ma wa ni ta o le tau le na ni ta fa pela a veni o pause fa ave le fai le ave se lua e ma kam fain ko lui la tiki ka fain mela ngale lo mo le avano e te alula pe fai se fa tau pele ai alo e si la fia le leia po fe au tu lang pe a te u e mana o mia a vol fa vita au le na pasiato pasi mai va le marketti por dai ora solo o mau sa pau ko fa pele mui fo o ke le lisinga la o ngil ka o la solulu mau se pau se furu fiku o le mele al mama lu ta do atunu ma na ile a o mau lo va no a fe ani suane mtala ai le ava pe o se tala avani ai a mau lo va no na e se ma na ile se pressure ele pela le mele ina wakua o mau sa si le se ku fonga la e kau ia a mantu o le te pole o le wale anga pa o la we under pressure ai a mau ale to a fi mali ele o te mi sui ai ale wa matala la luenga la vea I fo le ta pena mau ia la batu la ia fai dina o le ai e fai si ma fa la giki ia ale lava be ngai masinga I lu pe ko lu alu le ai le nga pa ke kiska ko seling ia wa ka sui wala ko me kia mu tu langa fa pena e pena na fa fautuanga vo ile ia ele fa pe fo ila fa li wa de fa pe mai la malo lo si mai me ali I un po a o se fautuanga o se tu ala lo iselta ua o tele na sa am tele va veta to fufu wa ngalo ia ta to le to amali e fa ese me se anga fu le no mal fa poli a wa mautino ai lava mal te mi mai wa ni to le me la tao la tau ta fa ile mai mata la fa solo ia tu atu matau fai le fu la inga ena sulo lem tala au ele ngata o lai pau o isi o lo ile mana o mia pelo su mai tala mai au te va ai na ia luala ngai le tasi se fali o le pulmonia ka fe kula nga pe mai fai si mo lu ngol ka o le Asco ai pa u I ena sulo le lo lawa male ma tilo I tau I ma fai lo il tau langa sa le o ile la langi ma tecnology so ma ia le fa nga le va no pe ona sa no ia ta to company no ia sia nge afiange ia ma sidi ia ai le o fai mani ai do de la fuel fa ka ko se la nga me pa u le ia ka ma fa ma I so la ku la I o sa o la ku nga ngai ko sa wa ia foi ia le display o pa u I fa fu ia e tele la ona atu fai inquiry ala kala mo ia ele kai anga foi ia ngai kan ka sia ku ile family inga ile paula le pe ko kilo display ia ole aldo le pa Bridgestone in fa pe foi le paula the crosswing it's very good kele anga lu ile malo tatu no ia and e offer tatu customers mai sava just on Saturday my I see my savai my affair ku all Bridgestone na like kelinga lule au savai ya sa we vong as kai ma ke fa la ro mi savai u ma ke ma na tu ra kai mi vong la fa ku ni savai ngatoi ma ro fa ftai ia o tato vainga ia fi va a fi moli ia matulanga fa pena
ia o longa lue pel te mai ta e ofisa ia wanita mo le ngalue ina salo le to mauna fonga le tato pa anga i tato to ngai o fiva spaka ke postura nga uma fa pena ia maswa u tu stro ia o longa lue pel te minita to company ia o la fa i lo atu pe fa peta unu mai tato o ia unisi mata o putawa ia ele o mafaina kava el tato tem ia ai o le fa mawane tato telefoni o le fale engineer lua ono ta siva a mana o mia la il sunga ta pelu ia na tu le fitu lua i lumo numero na ia fitu lua on ta siva e a fa pete fiu e vilia tu lua on ta siva e tele ni tali ma ni fato nunga au mai ia ona le ma na ia i vola i o telefon ia a o le sales o le lua o valu se lau ia pola o telefoni fe ave ai fitu lua ono tas o le sunga ia wanita o le lua fit tasi pe on taua a tali mai ia ona faile e tu ia wanita a le maua wanita tu ia e to tonga o ta vale pau ia tu langa uma fa pena o le tato administration maua fo tato administration finance ile tulinga o payment masalo le o longo ko lini ma Patricia o le lua fit tasi what tauna ready payment o tato TV le mane fo le mau mai ala ele tonia to ia pe o le tato telefoni ta uana e so ta ia tuai ina ia maua le tato so ta inga le lei ia masila fia le lei fo le mamalo le tunu le au nanga al tato company fa tele mol ma vano ni ta ia fa malu lu to tato pa anga mal fa fonga sa mo mal to mai mo ta po i mai ai fo se spati o sala po se ngana o le tar fe ngai ia malu ave fale o to fina ngalo e ven ni ama no mat fa manu e se au matito ne ia so fa tele fa so o male ta mai ta i matua ia ta fil pepe ia man wia lu fa i vol ne ia so mal fa lo tele fa tai ia o le na ua mai mo mai fa fo mai tanto tunu si ui mana tau unga o le tato whairo inga me se foi o le taranoanga ia masoi o le tato company o le Asco Motors taringa ia vaonga me se volte me tai o wanita se iau lia se taimi o le manai tato tai whairo iai manu ia tele sa mo i le so Ia ua taualunga tuai ma le tātou pukalame talavalava sa moa le nei vaenga le tai ao le Faatalanoaga na ma le Asco Motors. Ia ai o se mai lau whaafonga i tātou tala tusa mai le tio whaamalo New Zealand. $22 billion is set to be called in. Tuela Fuatai has more. 10 Pacific nations are on the list. Research author Riley Duke says China's gone from lead bilateral banker to chief debt collector for the developing world. So because of the large amount of lending that China did in the mid-2010s and the way it structured its loans, this year it is seeing a huge spike in repayments. Now, for the Pacific countries,